ongere mahono ono bamwila bange abanyaneka omuchipunko mumwilo mungambwe bana okuli ko Rwanda mahiba hando kuimba oseja baimba mwahe muimba mono jimba kuno mbolo wana menjimbu yemonda mjimbu mondaji mona na menjimba inda kuno ano jimbu mwana ongalo muzika mbowe ukuluminyisha no hoya mbamanda kuna muwahone kama no kino hika muna ukuluminyisha ne jiji wimba jikulamba dabene hono nyino solo sabo bena hando kuimba kuno jiji muye kuka mayanga itwa vanene studio anga mo inonko emite jiji emite no Rwanda mwi okolo okojia mwi bena wa studio nkala mondala kuno itwa vanene studio maho mwini mwilanga mudompolana upondo ngala oyi dame wo yoko imanu hola muhoka no ko ne manu ko hanaka mahimanyi mulegesa kudia na hamu njika hano kudola hano ato hamu no kwali dade gaidi na pano nyino no muzika nyi mulegesa obidi pai hali ngonda ne manjihikisha kwa kabe kono muzika mbaje ojomba hapo ko mahano muna analiza lapo ko video yo okomutalela ino okwada deli nawo andi mulikala kono mulika hino kulambanga pa kwa ko studio ko banene studio ko mayanga chilinge wadero muzika okwali dade muzika ja amihikembe jadi anjilingo no anjitolo jono mbidi mbona abantu banyinge benda kono mbidi mbona mona nyimbuno no kwali dade ina muhanana no mbidi mwene ina hanano mbidi manji pa kono muzika pano chenye kumbude hela chatia yanu kwa imbila fokiso kwa imbila no mwene nkemanji ba ham ubopyo ni hamjera manji kono muzika mbumwe muri apa hima hika mpo kono muzika yo oyintimba yo nongo linde yo nje handa bolishikebela kana kange nokusha ko like nonko mumwila opa abanyaneka opuko obanyaneka ero bahanda ngeno baimbira muno sulu mwene bana okuinela ongala ko mumwila mwene mutompola najo neji wimba manda chongala na munana ngabamu inaongala hamuna no omungana kunwa kolwana ina kungala balajo choko nombomba handa joba ulupo mo studio nejo wimba keji mahemwila mukwenyo kudina ojipukaje kujibakala chinga yuba omuzeka baitundu nawo indawo njilingo bide ba kushaka mwilange vela kayange mwene indawo muzika yato tete matopaka ko matopaka muzika yanu omphenke beto nayo mahanoko mumbo hano muzika no WhatsApp ke hano ulama ko mumbita indawo vanene studio muzika ya manjibaka nkhoyo ya yang Stafida misati yanu Nadia meja yanu munawo patitiwa motide nomo kulutu waka mungu wani yenge chiwane Fujam na Emiliano Mangundu Gidi Mostud Stafi Yovanen How bad did this happen? Omukete wanguke Das melodia Jebin Owila yetu Owila yetu ya no muzika kambe ndi himba manji bako muzika onkhwayi mondo dipondo kulingondande mahele amejikuita kwa ndele ndenye kusunda kama nyukola ko manji mula manji kofi yo hanyo ko kofi yo mbiyo bibye manji bobya lokaliza sama hoko mayanga manji bobya no ngini pondo kwenda omuzika onkhoyo yo bali Beluji go munyambi okumwe nakatika jo kodarera yoko nkanga saire ulikoenda kamunjilite nakakuwa kuwa kambo jumude helango ola imbira chamwe no lunyana ka nda ko Rwanda bya kuno Rwanda ko beka no kuimbira mwene maundaji okulinda ndela na jinela kali yawe mwene manje ba ko muziko wa master na the rise omuhapo mumpe o mutu waje wa studio yajo Mahabo mumpe Todo mundo quer ser DJ das melodias, mas a melodia perfeita é com DJ Tiuda. Com este, não há maiuia. Bantu mauye twenda jivela Mugo hetu hande mugwena nyoka galala Bantu mauye twenda jivela Mugo hetu hande mugwena nyoka galala Bantu mauye twenda jivela Mugo hetu hande mugwena nyoka galala
ona muzika kama mbupuko mwena ngumhanda no muzika mbayo manyi mubiyala mbo WhatsApp yolamba ngocha omuzika o masona de raiz omuhabo mpe manyi pa ona no mukulu unata Manuel woko imba no muzika mba English gospel Manuel na yo kwa mundalela ayo hawe hawanyaneka okola mndala mayango komoko ndaji nawo kuwe ngalawala muinenela nawo muzika mhoyo ya Manuel alipoka ina titulipo mutenya vipuka pae ono vya piluluka na chomiti vya teka ovotate yetu vapite ome yetu vapite grupu dafa amenji wa misa uchochini hiwa misa wajalumiko ovotate yetu vapite ome yetu vapite tulipakesile malala kwe kelete sala na huku yetu otate yetu vapita ome yetu vapite tulipake olio o Manuel wajo mbudehelango Manuel amena mega pamba na mira muzika yange mwana muzika yange kaibi ya lolo wantu yange amwene mahapa mwite ono muzika mba mbuhanye de manga la mustuda jaba nene studio. Okay, okwenda uno tunda kombe fika panyala Jean Badosh ologela posaga da Esperanza jana ngoli kono sama uno uli ko mitambo na me upanyala puka propia prenda ologela ngahika ba shule prenda bana wenda baka be sada Esperanza we hika yana ngoli nda pekora bya uli gala ko nyolo gahno kulamba manyo ka muzika yange kaibi ya lolo jini mashudu ya DJ unene studio opio kwa bayanga Riau, jimba unene mwandaji kwa hampenya mwandaji bari ina kujila umifale DJ Pino Mbiti Bako Mbiti DJ Amted, a espiritualidade melódica está em suas mãos. Jimba unene, onwena jimba unene Kamumbene, onwe muntilo woma Jimba unene, nadia men jimba unene jitino kwimba unene on DJ yange no maimo yani name nadia menji no maimo jimba unene on DJ yange ino maimo damenjingala hifete nga ya digala jitukana nadia menji ne pumbwa me indang kambe hiya no muzikompa muzanga hiyo abantu yange amene indang ina hando kuimba ina handa ame hakutoko njini kumlika opresu oyoge umpa opresu yo amwe handa pele ngomba o kwalidade yo inamu yumweni yo anyane kamwe mwene ina utunda ko lwangu hando kuya kuno Rwanda hando shudika hina muno kwalidade ngoje kushundala nyoko shundala je ha presando amwila ngambwe majipungu na mahanda kapi indang ngone mushundala ole hando kunika ko melo yanga mahilika ningi nali yanga kuti na muno yudi ali around ojo na hando kuila ko shudo hando ko de kwalidade hando kuite helela bope manda hamngamude hamjike maha kwalidade mwene iwe muno kuchiona kwalidade muno muzika mwimbi oyo yopokati salipo nawa ajibukanje kuita kuli honeso kana nagange nukusha kola ipango njiti wa nchundalayo chidana ina ko chonju she eko mwinda